ole masa in thir tu te kalolom le vek chewa tuma chuanin India le Pakistan thu thar kanin hole do na ama sa in India sarkar kan ram hruai tu te an fair khop maya mo Pakistan mi poisoi lawe mo khatiang nu nau civil mi kan ti te khatiang tha kha an tum lo bur maya an du lo bur mai ne amaro chu pahalgama in nam noi fir fiak te ero kha chu kan zuwa don lo hrim ani kan da fel vek do na ni anti chaumek zela tu ma po hian fir fiak misual helpol kan ti kha mon Kaphlum le thor mai ne kan sei tom lawang engtinge che tan lak chau ti te kan thlir chau do na ne pahalgama tual thana in nam noi mo kha an ching fel rup maya tuna soyang khan asif sek khania pulwama khan an Kaphlum ane manjana kan thri takin sopian hmuna khanin an thatto bok khania khami nu loka khan ti hian mi fir fiak te jamuan Kashmir khanin beipuan chhualia mo an Kaphlum le vak mai ne India Sipaite an huai sen khop mai hai tuna kan hmu lai hi mi sual an Kaphlum tak chu ni mi pathum helpol mi kha mo an Kaphluma hi lelama chuanin Pakistan lampang tan po hianin Pakistan sarkar tan po lo thin rim viawe mo khatiang kha a theilo bur mai ni helpol mo an ditlat maya fir fiak an ditlat awang khan pahalgama poi khoi tu te kan tukzal mi don kan zong zel do ani ti khanin India sarkarin thu chorup khan ya hei tuna hianin an tha bel zel mai ni India Sipaite an huai sen thin khop mai Indian Army te tan khan hlotlin na lian taka ne ya pahalgama mo in nam noi fir fiak te kha pulwama hmuna khan Kaphlum phiar mai ne hei jaisi Mohammed terrorist kan ti pathum te khatiang kha jabuan Kashmir jen ke a khan nan ching fel ani chira kan soyang khan India sarkar hian poisoi lo te mo heta Pakistan lampang nu nau te mei chia te khatiang chi apong taka kanin dawalom tiawanga mo va khoi viau va tha ngek ang chi te va bom dar ringot ang chi te khatiang kha India sarkar kan ram throi tu te hianin an du mi lawane fair takin huai takin poi khoi tu te ro chu kan zuwa don lo an ti khong au thung ani an ngai sanom khop mai tuna an che chhuana fir fiak te Kaphlum tuma che tan la khun hi mo zingkar ma takha ne yani chhuwa ma te yani ya pulwama hmuna another village anti thingtlang khuwa te takte khanin ti hianin che chuak rup mai ani ya tuna terrorist an tha te po hi pulwama district a lo om to mo khatiang lo om reng to an ni ti kha an fin fia zel an chiang chho zel bok ani ka ritlang de leka tunan tha te hi Asif Ahmed Sheikh te Amir Nazir wani le wayar Ahmad Bat ten ya ani hi an mani han en re po hianin an bon mel khop main zo buk chup mai he ni sina kan soi tuang khan pahalgama tual tha na mo in pong ka na ai nam noi Asif Sheikh hi ani nge yani anti kha ne ya India Sipaite hi an hoi sen an hoi sen mai pela ma hian enge an fing ti lo thei ani lo bok ani heti ang chi operation kan ti ang chi te mi fir fiak te tombuk te anom na mun te an ria khamia
chết vật chùa tur khan mò vật bên chuộc tur khanin phình tắc huay sen taxi phim khur taxi vật chết thì ngay nè anh zong ina anti chin ni mi alo mai Sipaite zong tan heti operation poi mo big anga hi chonin in nam hoi chi po ni lawa athiam big question big phing big te khatiang kha an che chuak thina he tura kan huangin operation kha mo heta alom na mun te intelligent kan ti te spy kan ti te khatiang khanin report aron pe a rukin khatiang an hriat nuwa khanin Indian Army te khan an bo zui rup mai film khur takin Indian Sipaite mo Indian Sipaite tu ma thi le liam anom lawa alomom khop mai hay tu na kan mula hi ni film khur me khop mai he drone yan la ale lama chunin tu la ya thiam na sang to a drone kan ti te mo anan tir chuaka fir fiak misual film khur lem lo che phuang phuang then khat te tan chuanin angai am du view ni ro ma he tu na mi kan mu te po hi ni CRPF kan ti te Indian Army mai pe lama chen ke police te khanin azon na mo operation kha an bei chau mup mupani India Sipaite khan ti khan drone mangte an hu chui na te po ni an va mua mo an va zon chua nu khan mi fir fiak te khan aron kap zuya ti khari silai kha apuak dur mai ni eng po ni se pahal kama poi khoina in nam noi te kha chu an lau thong ve hlom khopin rin no ma achan chu an poi khoi hi thil na mai lo takania mo India nak aron sena kan mi poi soi lo tourist tam takte an Kaphlum chiam mai khari khang zinga khan Hindu kan ti te an tam em mai ne chuwan chuan Prime Minister Punan Rendra Modi khani kan chua don lo hrim hrim ani khovel to pa bom se kan tukjal don thau thau alo ti to khani ya he tuna an ching fel chho zela ne banga se to ang khan mi fir fiak pathum bok kha sopian muna khanin an lo Kaphlum to khambi atanga hay ani ni na khan ti hianin Kaphlum le bok ani ale lama chuanin India Sipaite hi an fakom khop maya enge an ti tur dik tak hi an ti chho zel mai ani hei hi ram sang pona ram thin khat te po ina an hlo em chana ni intenan poi soi lo emo khatiang khati da tan tum mi lawa amoro chu Pakistan ten poi soi lo India mi te aron ka chiam chuan ha mit aya mit policy an mangzui ngala mo Pakistan lampang civil mi te omna dim lo deuh mai khan dim bak sak lawin an bom zui ve thau zel ani kha chu an thimom ve renga amaro chu ati ma satu ero an dingai mi lawani ti kha kan hriat anga ani India Sipaite an chuanom khop mai hetiang chi hi Pakistan lampang hian hetiang kan sipai huai sente mo kan ram hruai tu teril ruput ang hi han pu ve se chu inka te mo drone aron tileta ti te missile aron tholu te ti te hetiang hi chu hriat tur hi a om zui viau hi arin om lawani amaro chu Pakistan lampang te an riru hi akoya hil tam takan oma mo fir fiak pol rang tam takan oma khatiang khan thil hi an ti buai thak ve bok thrin ani neng pawni se India Sipaite an chet na habon khop mai kami pahalgam muna mo mi fir fiak kan ti te khatiang zinga mi kha tianan ching fel chho zel maya mi ang zange ma bak ti hi la om dual te porin no ma amaro chu India Sipaite mai pe lama Prime Minister thlengin tukzal vek
tum tur khan mo kan Kaphlum vek dorin ti khanin arin tiam vek to chu wang chuan eng angpon Norway kan ti emo khovel mor to pa emo mar to pa emo po om sela an zong zel dor ani hei India Sipaite tan chuan Indian Army te tan chuan lo thlin na lian tak ti lo thei ani lo ni tuna an chet lak na ngat phei hi chu wang chuan enge operation poimo big hi chu an han lo thlina India Sipaite hliam le thi om lo wa mo mel ma ti anan ka hlum vek phei hi chu Sipaite an huai sen hle an thiam hle ti na ani chu wang chuan in thamon thak viau ani china ka se tawng khan ka thitlang te hle ka men lo hre thiam sham no nia hetiang alom om lampang hi chu hriat tur hi om reng sela Pakistan ten India Sipaite civil mi te ron bometi lampang ai chuanin alom om viau ani hriat tur hi om reng sela makdeu pakhat chu mo hetiang thil te pawni thil danga te pawni abik takin India ram chhunga te hei district rang kan ti te tuna ron sueng deuh khan thingtlang khuwa kan ti te ram ri hnai anga khan firfia kan ti te hetiang chi hi an lo om ve reng ani ti hi tam tak hian an hrengai mi lo an fim khura khating hawan lo om ve kur zel ani ti khan anom na hmuna te Kaphlum le thau zela mo ama khomai khating te enge anin thup thiam ti kha chiang renga chu ti rualin spy te mun sang sanga hian spy thiam tak tak en thatu kan ti te hetiang hi bon tak tak an tam hle boka hing te po hi han ngai tua chin chuanin thiam na hi awa han sang em mi fing pui mo chu hlo om si spy tha tak tak te India po hian in kan nga ani ti kha chiang viau ani Asif Ahmed Sheikh Amir Nazir Wani le Wayar Ahmad Bat tenia kanaram hruai tu te chuanom khop mai heng pawni se china kan enchian khania India Sipaite an che thathei khop mai Pakistan ne na an buaina hi chu enge han hlau thona tur hi om viau to lo Pakistan lampang ten an hlau ve deuh to ni te puna langani amaro chu China aron in rol le China nen hianin boruak an nei lian hluengem ti ero hi chu rina har khop mai hi chu boru po alian viau thaya amaro chu rin in boruak alian lo viau thei bokani ning poni se India Sipaite se pon le khop mai hello momani news thar awmani chakan da zelang kan du to le photang